Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Thank you. I'm very well too. Have you got breakfast? Yes. Yes. Is there some of you doesn't get breakfast yet? Ada yang belum sarapan? No. Everyone has get breakfast, yeah? Okay, now before we start our lesson, I would like to call your name. Everyone is here in this class. Ada yang tidak hadir? Ada. Who is that? Now let's start our lesson by praying. Arifin, could you please bring your friend to pray together? Doa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni Ayo, okay, very good, Arifin. Akul muslimin ala muslimin situn. Iza lakitahu fasallim alaihi. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Wa iza stansohaka fansoh lahu. Wa iza atasa fahamidallahu fasammithu. Wa iza maridoh fa'udhu. Wa iza mata fattabi'hu. Oke, artinya? Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya. Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Yes. Jika dia mengundangmu maka datanglah. Oke. Jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Jika dia sakit maka jenguklah. Dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara benar dan sesuai konteks penggunaannya, serta mencapai KKN 75 dengan sikap jujur, kerjasama, rasa ingin tahu, dan komunikatif. Okay, very good. Thank you, Prabu. And for today, actually we will learn this. After learning, setelah kalian belajar, we hope that you can doing menganalisis, membandingkan, membuat, dan mendemonstrasikan. Apanya, Mem? Yang dibandingkan, yang dianalisis, yang dibuat, didemonstrasikan apanya? Undangan resmi. Inilah kaitannya dengan apa yang tadi dibacakan oleh kawan kita, Arifin? Hak seorang muslim. Yes, that's right. Hak seorang muslim, salah satunya menghadiri undangan. And for today, we will learn how to make an invitation. Bagaimana caranya kita membuat sebuah undangan. Yang lain juga, ya, coba diperhatikan. Number 1, di situ ada tenses. What kind of tenses you can find from this invitation? Coba diperhatikan. Tenses apa yang bisa didapatkan di sini? What? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Bunda anak-anak. Ayo, apa? What? Yes, very good. Simple present. Give me one Prabu. You can find the generic structure. Okay? If you don't understand, you can ask me. Receiver means penerima. Cari di sini siapa penerima. Okay, what is the social function? The social function is to invite to Taekwondo Championship. To invite to Taekwondo Championship. Is that right? Tujuan undangan ini untuk mengundang ke acara perlombaan Taekwondo. Is that right?
Structure. This group, right? Okay. B. Stand up, please. Yes, you are. Okay. Chase. What is the social function? What? Yeah. Invitation talking about the agenda in the school. Dua-dua ini sama dia agenda di sekolah. Sekarang pilih salah satu judul undangan, buat undangan. Kesimpulan apa yang we study for today. Ayo, siapa yang berani mengambil kesimpulan atau mengutarakan? Say, what have you learned for today? Apa yang kalian pelajari hari ini? Cara membuat undangan. Yes, how to make invitation. Dalam invitation itu ada generic structure. Apa aja? That, what else? Time, what else? Place. Apa lagi? Generic structure-nya address. Apa? Sender. Oke, apa lagi? Ayo, generic structure. Informasi yang ada contact person. And in language features-nya ada 3. Apa aja? Simple present tense. Pronoun. Invite phrase. Oke, halo Melanie. Ayo Melanie sebutkan language features-nya. Ada 3 language features. Sebutkan salah satu. Yang samping Aura, sebutkan one language features. Noun. Okay. Invitation. Phrase. Okay. Abang, what's your name? Okay. Sebutkan generic structure dalam undangan ada apa aja? Sebutkan 3 aja. That, okay, time. Okay, thank you very much for today. Before we close our lesson, please one of you lead your friend to pray together. Baca doa dulu sebelum kita tutup. Siapa? Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah future you are the best. Amin.